Karbi Anglong kang pirang kek lembang atung tumi di purong supi long kedo Kasai Stadium atung Hambi Restaurant along tumi ada porpai Chris Rachiti Maporpen Digital Media Union of Karbi Anglong amhang pathekbo bangso mai long alhiaman kan kecetong dun Dipu Press Club amai pu borsing rong par Dipu Press Club bidisar Susanto Roy sai hamchun bang protebing leng atung cetong dun si bidisuri pidun laben bangso mai long cedon sarpen mai pu Prasanto rong hang lapente Kongchun bang rangsina tisu alang litu mapansi cedon sarpen arpu pekpom. Laben bangso amai long giong dung perang ke klembang atum cetong dun si arti pidun pen insamjin pensi picen pon. To digital media Union of Karbi Anglong amhang pathek lo. Taso asong amhang pathek na ko bang lapono nilitum digital media kisung ke boy topik asilaso kisung ke boy apan nilitum kecesoy apan kisung ke boy long am nilitum kake torapet pen asok kisung kacesong yang fansi niltum pini so hang asong hang patheng kona kolo asi aso song long nange do dunde tum am sitame dak nange do dun pen aso song na patang pen tum la digital akisung ke boy long an mo eprang ke long sitame nang cerap situ dun ejip fansi ni chuning relo lansi iton kolo Di Puban Berta Pangdapon, Vicky Singh, News 24, Karbi Anglong.